Kaski kerpan ya tinom sendor jom kalawai, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Ka kerteng ubabu boldness lingdo nong kamdei syu kabrang thamai hapo ka Eastern West Castles District ha ka banadu kisamla puli hadu ki bela helasan ki tip hai ka kerteng jong u bat chaphang jong u bat tang kata la banong bawat ki patba na ki wei pat ki district ru ki ba hapo ka ri khasi ki tip chaphang jong u namar ba ula long teng u MLA jong ka mairang constituency ha ka sngi bakri India barok kawai ka kenmau buram yang kasing kerpang jeng kino hikai lani ka teachers day ka bati CTV kawan rak sepi ka khubor sepang ubabu boldness lingdo nong bat ki kam no senyang jong u sya ka puli ka puthi ubabu boldness upadai na kasnong nong ka snong ka baha ha mau that raisan constituency ulai thu bola sedang ya ka kam hikai school nadu bodang don khat prasnam karta bat ulai hikai ningkong hasilong handai house nam khat khandai spa prapun riau ula syak khot banlong u headmaster halang tor secondary school hadien bakani school kaladon hatimir jong ka jing sha weng no ya ka recognition ni ka jing ithu na ka embos namar ka jing her pateng ka percentage ha ka result matric hadin ka jing khlat no jong ba kit dors MLA barim ka mairang uba boldness ula rung no ka politics but ula no ka kam principal jong ka langtor high secondary school bat ula yatho badai ha kapor bo long MLA baulala ban no senyang bun shu ha ka puli puthi da ka ba play ya bun teligi school ringkat ka tulop ya kino hikai hadin bula sange na ka kam politics ubabu boldness ula phai byang sha ka puli puthi bat dan metaru ban seng ya ka khat sau pra college mairang bat ban long u principal jong ka college haduk menta ubabu boldness ula yatho baka pension MLA ba uyo baro upelot ha ka basiu ya kitulop jong kino hikai ana kaprasnya mulai kaskol nadu katra di takat daw adum taru badanya don kundi hikai yang bubu menas ibu ha la di kumta ini so kumta pat kumta sedang nadu mari dia biaka BU Commerce upor mari degree become mati dunan hikai ke school satai sya pentor krap Presbyterian LP School kila sobaban thong yang daga district Mokai tinggal join antai kunoi kai jangka school balang school district antai po pentor na tu usnab nyup kundai trik bakam tignai kedai na do prapo walong regular teacher ada ke school LP ini kaina do gini kena kibarit kelas A kelas A ke kelas B kelas 1 do kelas 3 tu pon nomor kelas 4 dapat deh pon demi 79 itu ka LP ke tangan kelas 3 tinggal dan hantu license ada yang tu ka 1 ke jikot nomornya ikai school pa jiao Presbyterian balang Presbyterian di kalian jom ke balang Presbyterian jiao ki onginga tapi wan no Indonesia jiao Presbyterian jemi pi dan saya pentor makan kamsuk yang ngiru banyak syakri bero arah deli kalau mau agaji kai school penpau bad agaji kai ke school jongki tiga ya poin yang itu ba interview kala subhaban poin yang aku buat dengan kai atau po LP jiao Presbyterian LP bad kumjuru aga UP ngai kai bad LP bad UP men step LP men swi UP kata dia senang prapulai prapusau au prapulai ngada become di prapusau pada ngalit biat kan ngalit biat prapusau dengan dia ke biat pat ke don sakit khot nasani bo pi mene pi on sebagai district Eastern West satu po tempat don ya ka district kidang don bentang ka civil subdivision mairang civil subdivision itu po kedai ke bagi di school jenis nak kendong kidang dunara bat minang hapnya kun kamtam aga high school itu po yang ni mong di secondary di high school tiga dan ke school ke beli ke balayo ya ke recognition na ka government na ka embos tang bagi jingete kular kalong balada pilaban boy kita ka 30% man ka snam ke bot kebiang in case your 3 consecutive years
lada piduna ya kata 33% kabut on diru national ya kata school. Dia kata por kaniga langtor kadon ha kata condition kabahagi license lenter license kenti kayo tang below 33 kesenam kawa ningkom bagi yo kata regular learning recognition dia tang 9%. Ada yang kata kawan kan 0%, ada yang kata dalam 11%. Dia kata sekolah dia bandir lu kena sekolah por. Di kirang ba jom gani ka school tai napo langtor kirawan buat ina tak jing pak nanti bahamu baru padi buat dor. Belum emeli hatu por, belum emeli propulai. Di only wat beja bubu bonas bulan hasor. Baum dia ben syai jing syai hasor. Kepada jisai, meriwan jisai bicara nombor. Ten hadir gelawan pan. Ya kendo ingat kan langsung sendiri beri terkelantor kenal pi laduna bah atau pon nomor bah. Percentage jang kejin pas kelong below 33%. Tinggal lawan join hantai hak senang Prabu Rio. Ngajoin with direct ku headmaster. Nomor bah ngala deputy bangla don experience naka teaching line tentu mau lebih bandu senam tengok madon kami san senam kita di experience tinggal adon du senam tiga subhana tigi buah yang direct kum tahu headmaster support ngadang kena ting sia tang ban ye tristem baru kat kebetulan kita kainga tentu iki ban ye tri mat permisi senam rapun ring ni wan join ngalap sia te school dan kena syo dos tang kenjangut. Jadi hadir mengawan ngapen benaba nyelewan diberi batumai mga balita ibu buka spinglan nang tabat gitu gula don lupa don tangan mut idon sang sangut misa sauklas lada pep arngot sa tangan tegi kai hi tangan tingi sim kisut je ke repair di sana di become bian ngap sim ke English ngap sim ke history ngap sim geography pat ke bakum tak tertel. In case ada jauh noi kaisa rahap sim buat subjek saya so hagal kepor. Te yat isnam kepor te naru itu prapun riu terter te Maria yo ya kerisot dan isnam prapun riu ni yo prapun yo persen. Te hantar staban wan di kena ni liwat di kena kibala pep school not kala de ki drop out ni wat idoli pat ni school pengadon mengi ni kai te ka school kala kiwen. Maria wan magi kamu prapunyo lele lapun pram. Tar di prapunyo miyo 100%. Tai ke 10 tai. Tinggal bu ke thong kila ban penpoi 100% tingginya lam ka sya do kolgata. Bat kala le do kumtan. Tar kan ika inspiration ke bangyai kena katrikam pat ke jika juga kalau pengit IT mat permesim nado men step hard do da jamiat ni ai kata ka coaching bat ke kombitan ngim ton tuition. Dengan coach di kena kumlo bikin pas di kelas ini dia tanya ke metrik dia nado kita kelas 7 kelas 8 kelas 9 kelas 10 di tempat terkiat di por agak bangadon hanti apo langtor di diksnem kentai pun Rio tetel ada sebagai beli ke higher secondary tinggi beli ke higher secondary di naruh ada BKME itu por tinggal belum nak principal first principal jaga lantor di mana jaga di lantor higher secondary school tinggi play hadin arsnya tinggi play saya ke commerce stream kesunat begini ke school mentak ladon hado library stream hadin banawa mi mengato ketika school ke dan baru library stream ke buat arts science but commerce tiga yang kesenang untuk kembalinya tu hoki pi ke lomba bagi doru kumu Emily Klanot and the potato to snap ajar. Di pagi-pagi pen boleh ngabang ada ben shifty yang ni kam nama apa nilong ki hak ni kejat biar trilang baru bagi dor lagi bentar repair. Mesti tanya ke education. Mesti kam jik penyanyi di kita pada ke sports ni tadi kita tekan bagi dor. Tinda tidak pen boleh ngabang tu tengok ngampat dia por tinggal bu kakap lodi ba Maria ba club ba dorngam semile election rei brief yang penboring di tak ada usah ajalah hasil election pada saat chop itu election banga don support hak politics along Emily
along room minister, along di chairman, along di parliamentary secretary, berkubang kita ki kam ki bang lebat apa ka government. Tekpor bang ada government menyo banle ki kam ki jam kan tam bade ya ki education ko ba api. Te dan bak ya to por ba ya ka di of school ya ka mairang ru. Misam judon kini ki SI no. Tadon tam di ting SI don tam bai. Dari hak po juga pada Inggris ya ki nomor juga SI ni berpai do langut kita ngado langut terpuang tangki SI ya rap UTI teka kamsuk kam kecam paling ngebu tambah kam kan lah pendek bagi inspection joki mang lah ki sekolah malabun ki sekolah LP ki UP ki secondary teka pet nanti napo wes kasih ma ya inspektor sekolah tu lah ketaru kam gak kaya bah UTI tinggi aku kadu kata jadi itu pada kidon ni arngut ki SI ki berap mentang apa kidon arngut ki ni SI ki berap ya di island ni tahu SDS yo kemudian hai kisni bangta nah kalian juga nggak give up nak suaya kenika politics ang senyele suika election tinggal pai yang kan kenika benda Marga ik judul natang bon hak ni po ka district itu ni. Kam tam day bat ka higher secondary. Ira don ya kani ka college ma atau por ka don kani ka dirot sim. Nang taga ni ka science nga yarap nga der buburang por ngalong Emily ya set up ya ketika science ya science college. De pindal pet antay nga de mga highway na giba. Bu monorim na ni pa yarap aku ndumat sedang ya ketika science college ni po mairan sungi. Kita kataru nomor ba kedontang kuwe ka college seperti jangka art stream kamu kasih kenika dirotsim. Tiga penuh ini bangnya berkatkan. Tinggi dan akan ini building. Dan PRI nak project pun kenika building ke bangla plan landu po jamba kedor. Ba sabar kenika sports, outside sports. Inside education, tinggal senang dengan pun. Pengen dan mentah angni, pukrum jangan nika akan nika galeri, kemudian di pinum susu, bangi dan krum juga kali mati kamera kipian. Tenya ride akan nika KSA bang, Katsura Sports Association, bagi sedang no ika college, bat ke higher secondary. Jadi FM akan katsan kan, ni beli no ika nika kelas ini dan kelas 12. Di nadu akan katsan ni pri ka ni higher di kelas 12 untuk rakyat akan dia akan jakat nyong upgrade jaka college ya kenika higher secondary jong ngawan ni direct kum principal ngoyi gini para dekat ba nidam ni di samla di bawah ban city ya kam kum principal ni kum ki principal tenrei kan yang kita di city tapi principal. Jadi mereka governing body ka cid yang abang principal dengan jadi kum principal. Nama abang kambiang lese ka qualification untuk ke baburam. Nama abang tak kaya le no problem. Dia ka bade ka college pada di principal di college pi berbor di rumah di PhD holder. Dan dia bande kini ki ba dan di doctorate untuk pas di PhD. Ternyata pada kalau punya experience nama ada peserta ada principal misalnya ke apa lantor higher tentang alam minister in charge ya kayak education support peringkat pada kewek minister ni dan tahu ada pada uplift upgrade di school nak apa support kalau ni bila dah masih ada orang yang pindah kini kan non cloud mencoba tentang secondary di Porjongi among jonga di Porjongi yang grade ya kini ke school non cloud secondary ma jika dirosing non cloud secondary jaga higher secondary section. Dengan itu puan ini pilih itu teban suki kenal jungi kira kawanca mairang lene cersulom yang grade ya kini ke school. Dikatakan non clear udah kebuburan jadi tangke MI dia puan jungi pada yang grade kini ke higher asaka secondary. Patrukum kita jadi contribution juga. Dan datang place ke school dan beberapa kepon galong MLA tadi nak contribution ke kampung nak kepon. Ini di LP school. Abang ai permission ni ai dekat
Kan baca durop ya gini kai dalam purang. Jangan tak kini UP. Pindah semua mobil yang mana play ini kini orang ke school populas. Pindah normal kini orang ke school populas. Pindah capek so nongkrong bawa ke cakap bercengai bah. Pindah jatuh pindah lap gini ke UP. Pindah kita semua senam ruk ke pindah lap ke UP. Kita arohan. Ia play yang kita ke school rengkan kat. Kini kai lem itu lap nak cakap. Pagi bagi kita mix mana itu open play. Di pol penga long and dari pol punya play ni. Jadi ngap tu kita nun dari ini tidak bon bagi UP dengan melakukan journal di school. LP ni dibuat mah pindah kelini mereka manu open play ini ke LP in sampai tiga pol jadi babu bonus. Tinggal yang lain semua contoh ba blame open nya gitu bentar atau juga dengan cipor dengan don dulu agak sorkan kenang malah yang penyerap isu yang kisnong di dalam kam yang jirap kam tam berdei bahkan education dengan don minta kum principal jom denika kacokra higher berhang jupor kacokra college merani don akli kami higher bakaweka college tinggal long principal juga college di nomor banget dia tak tahu baladon bentar ke education in charge education dan sebagainya tinggal di rumah itu IP di sekolah dari itu kata diberi insalungo nomor ba kacurong bangapat saya ka certificate bangapat ya ku PhD very soon pinsa iba ki kaitan juga akan sedino Dr. Buldas Lingdo nunggu kita kadang nomor ba kadawan kadiu haniru kasyamba principal di sekolah dan PhD sekolah. Jadi terkenal ke kasyak ini ban yang ke principal Jogelika College. Belum dapat di utau sekolah dan research sekolah bang mempimlah bandang principal. Kata itu di yang di Indonesia. Tinggal aneh ini kan research cuma kalau yang ini ki sekolah ni poka Mairan district ni, yang saya cuy pergi di aging lap juga. Yang takkan 4 mil ke resort Parlem, di berisun bersih yang apa kan sahaja. Saya nak ikut serkit tu, aku tahu doktor lama doktor berisun. Dengan situ ini lah cisir minang present paper, ke international paper, ke bagi dia ban pendep kum kita ke sekolah. Tak ada begini ki national paper presentation ni seminar, entah ki international. Tapi kalau thos itu ki artikel jumpi ban tab ki ai journal national but international but untuk terdengar apa pendekat kum ke rule coba ini. Jadi ni baru kan dah kampanye porsi kan nomor ba ya kan main research ada. Dikatakan jadi kebangan ko apa ni tu tapi hak ni pun kumno ngaya rengkan bat ka education. Kemajuan education is a lifetime dan is a long process di kedai ngai. Sangat madu kapras nem ngai kai school. Wal hadu bentar nampak give up ban continue. Ban kai kena berhajuk poru ban puli jadi haban benda. Jadi singan long we belak hapran apa. Di setiap hari dengan situ tang tiap bentar lah situ ini. Yang long we ni ki ramba kiba benda. Ya kan PhD jadi dalam apa mentor kumang aku ni. Jadi ini bentang kita ya semua bagi kita hadir. Yang situ kan kata sebab ini. Dangsian dengan wana solat. Yo ka jinglit jongpi ban yarap ya week school tu. Kita dengan kuat ban keli hatu ka college nang ni kadon ni ta jing persang ban yarap le mi ki week school hagino kendong. Ni ka dikit kenca program ka ba PP le pendap. Tak kata ke jadi kuisbot. Yang ni pokat sih, ya don lupa karan. Nyerap, ada buat di sekolah menyerap lagi yang bentar berper. Mereka itu kesalahan mafi, dari kita pun di sekolah kebangiran nyerap. Ni ai ke nyerap lagi, orang nak tinggi, sebenarnya nyerap nak bentar di furniture bagi buku kita. Nah kalian juga kan di sekolah ni organisator kan mereka long kaju ke program ke di kerja program bawa pi dan dari pendek kum ka way nak materi kam juni kum ka service ka bangin yarap lem
yang di sekolah kebetulan di pedang kecingnya. Dia tengah sekolah kan sekolah kan dia apa salah dia gimik di sekolah dan pun makanya itu pi ngalai research ngalap anu berduna bagi di sekolah ke pembiang tingin Z itu min adopt ke college ni agak banyak kenalan kita jadi banyak rak jadi. Piban seng kat ya ke college kam dia bukai. Kam dia kemudian spa balapan seng ke college. Lada bidon ni kaspa kamdan ye ka education qualification kamya. Jadi bidon ki sources jong education kamna bandong dan daily wear. Dia hanya pokat sopra jong ibadah ni don ye kita ki beri kumita. Mga lem bagi itu ki samla abang ibu bagi ni kena samla jong nang ni nak thai mai ran jong ki ba pandai ki master degree jong ndri ki lo jobless kim don kam don jam. Tinggal orang ni dia beli kelan di nama dah joki. Bangai tu pi pun ni kena training ni. Tama baca guidance lagi kan ya guidance lagi kuno bikin benda bikin net kuno benda yang jempuli joki bakam seneng. Di kedai kena macam batam nanti ada bansi kan dia kau apa dia diberi kepada nanti nasional dan awal-awal kebayi kebabit kebapian kebalang well qualified kepada nanti. Ni dan Prateli ki honors, baru prateli ki deki noikai ki ba pit bha panikai ni dan sau mut si department. Dia dalam pramut tangi noikai du live armut sagi vice principal armut sagi noikai juga higher lagi kha atalai sagi noikai ki ba dei pada kumka weak subject ma kumka ka amna ki deki environment itu kim thop antu. Desi kini betali nya tu pi ni haban sim sataka vocational training courses bagi kat ke BDC mentakas nam lengi kampun je so ginoi kai haban tu ginoi kai ki bedai tu ki course ngira ya kut ban ngira ya sebrang aga bedai bat kini ki BDC idan sab tali ki tagi BDC courses ka bangi ai nama tagi student joi ya ba hagi gini ya haban ai armud way worship the theory mau balam qualified ban sim theory ban kai theory yang kena naruh itu kita selalu demonstrator dan ki banyarap ma yang itu ki practical subject yang tak kelas itu ada perang juju apun hagi noi kai di kami ke besok ban run nama ba gimyo AA na sarkar tangkan dia senior ni ban yo AA na government lala apply lagi keran ni bagi sarkar dan pengen ini lagi pat yo ada sarkar buat tensi ini harus terini run back na ka fund aja kumnong yo fund jadi kejingnya contribute pada jongki member jongki cibi nangta bat kiwi well wishes ki badan ke mensim menyerap ini kebakampun pada kan masyarakat ini naladi kumka tulap jangan ngayo pension yo balik kumka balik yo ma ketika pensiun pada nasi tulap lagi, nam yo kami akan juga lihat nabi yo pensiun kan, mereka kemana orang ini mereka hilang, sebab up kena rusak pensiun juga apa ke akaun dan ngasasi wilayah tulap jompi, tinggal nak tulap berdua turun turun tak betul kan, mau nyahapan sacrifice diri, di hubungan bagi kami haban le, nam tak kumdo ban Yomi fan cungi, nampak ban feed dan ban sale, ya dah tulap cungi, noi kam, deh besok noi pi, lada si benai ni sale, sanlak ndulak, ya gini kai, kan hak islam kalau kat nu lah, kapai nyopo prampulat, tang ketulap cungi ni kai cungi, tara lah kacang, mah, kat kum kekerdan, kat kum ke qualification cungi. Kita kan, ya segini juga, data masuk tulap, happen China ini building back infrastructure mupiong api kalak ladur, kanika building ni kalak chain hamda, yang penbiang, di tang itu classroom, di happen penbiang yang jen kami kena, ke common room, happen penbiang, happen China ki saki toilet no, toilet nampak ki separate toilet ke container, kita dalam standar. Kabangi sinamangi kan don ganu bagi kena kin oat kena sahum happen biang kam dek besok nanu pinjau kat kini ke beling ba kam tahu hajar mut kena
bagi lek sebar do terkat ke ben don berci absorb bentar lu tak tekan cincar ba de jinglot bon ba sende hur ni absel ke by affiliation ya ban sel ade don bak bagi ai ni sisi license baginda pak le man kasnem tinggal jenja nama cete ni aban sel jaga nihu ma pun ke bentar ke ba ya ban sel keleng sagi jinon kam sagi library rupiah ani taki pau-pau makasem ya perlu di library. Kalau perlu ketar ke kot mi nama giran hagi kot. Kau yang kot lah jas hojas pin lem no. Di kat kenika building kat kita subjek di bon kata di belasut tu lagi adu kandung i perlu cari hak library. Iki wek ko ni dan apa kum kat tourism ni haban semi kan going subject. Nangta kum kini ki fisheries. Ini tu pi ni ada lupa ki Jakarta ni ki bangin develop kum ka tourism center. Kaba ndai tang nam tang ai ji kai kena andai kan attract ngin develop in upgrade ya ka tourism. Hari ni ka dong ka than ji kam tam ya for ka district ji. Tinggal dalam ke Jakarta ba he ba ni thu ban upgrade ke Jakarta hantai. Ya matang la dan lupa ka pung ka ba he ba hantai po maulum kelang nama ka area ka don lai po ka kaba ngidon ke Jakarta. Jom ke deka college ke juni. Di hantai ni sada kelas ke landscaping mau ngintung ki jingtung ke parapet desi landai ka floriculture ne kende agriculture na angta keni ka pung la nglabu ki dok ha. Di nantu kan don ke revenue. Ma dah hadin kato ni min sa collect ya ka revenue. But ki kena ke buku ban chongli ru mantak lalu ni berpindah di chongli ru piang ha. Dia cakap baik kenapa? Ladaki wegi seorang yang kata ke viewpoint kita nongjoram. Kiri anda hari itu menster dansa penyi ya gitu. Oh bagi tak itu kita mengandung. Nang tak ketiga pot janir bukan nok seni mendok hati di luar kesini. Kenapa? Di kita ingin senang penbiang senang leh ni develop ada buat kumkuwei dan kumtiwei subjek nam dah cumi. Panok grade kena cumi. Kenapa gini yo kami jangi nak jangan. Tak kita ini kepelan ini. Jadi sekarang dah ini develop kampan ini dan PE subject. Di mangi banding kongru ba introduce ya kan nika physical education subject. Di mentah dia yadha. Ingin develop segi madan nggak ada lupa kini badan kampan biang ya haben nang pen biang isu ya kan nika madan jadi kum bakal dalam standar keren. Tinggal ada kejekan misal pimpin-pimpin kan tambah entah yang kumbaong mana ke jinglot pada ke nam tak ini infrastruktur parapet tapi batch lagi classroom open batch lagi di library but ki komputer but ki way jinglot kam jadi kena tapi ini di way di dalam sampai saat ini saya jadikan bahan ni kejeka ke bang plan nak unta kentam nam tagi kena akibat jingdunan makanya di dalam tapi kalau muka sekolah ke aji Arab lu jadi kena betul betul kising tu nak karena jadi PE tu bawa wanda wheelchair lu almu lengun ma play antas beduna di sekolah beduna di benda juga nak unta kita nya perkat nam ta jembiru. Tanya hapan plan ni kita plan ni kalau banyak hap subuh dengan lift nak benda juga. Kum kata nya perkat nam ta jing sub jembi student kijau. Di balik kata kelas tu di pau dia sudah lagi lak entah ada tiga kelur. Di nanglo minyo kan di buat kejing dua ini cumi. Boleh nungi no ini harga banginan. Yo kelat terdi ke bawah beli nama sana cumi. Namar bangi ai kasar basic student kijau. Kalau lebih pek ya kerja jongi. Mekalia kum tu bagi terpuat asam iu banginan hiar. Dengannya tu pergi dan balik sekolah nang kiu. Maupun balik nang hiar. Ma kita kadang bisa tiba overall pada kailan average oka hiar ketika education. Hiar man nyembiang tapi Biang lain awalan ke sarkar ke duna cipun ki bentah awede bat ke lak jing IT ke jing rap chunki ya ki school ki jing laka dai ya ki dan kai laka dai ki student laka dai ya ki noi kai ki primary na ni ki UP ngali nakapo japo ki mi ki balai nama ki tu ba ni tu ba kadon ki chituna tikin infrastruktur ki siang balada cina kita pindah lagi pun bagi jaga beli
kiduna ba ma ki school jogi ki kena jogi ki have facing problem jogi la de polio have just like bakum kita kata ada de infrastructure di duna ta galian jogi education ru ka tang duna ba te balai nyanda kerentan ja ngada college na baburam kumpala mutan ka kanika drop out rates ka hiat ba ka kewa balai ka kewa kan itu ipi wat tang hang ni hangi ngam te ki college ki shem kuno dengan i baka drop out menta hangi ni senam nado ba one NP bun ha lain ba kanang bun jo drop out nama balik ki kena sebelum tak endo laka first sem kendon aspan pun akas third sem kin pai participation tu sampu chino bija zakli ka ngimla ban siu basku ngimla ban siu bata ngimla ban siu bata nama ba kaskuru hadu sausnem la pois ka por bagi thai kita pun ke bagi agi dau joki tendre ni hani abang ilap itu ni ale iban tan bang ki banyara bagi la ki ma se baskuru nonton na siu ki dalayo kam sai siu ya wan bet ani tegile unta lemunta tapi tusan pau tu mata kajisnem kena ka laisnem longan no pau tangan ni ko jis pasan pau ya imai kini ni shimu bot ni rai bot hakaba bubun chuna ni ki ban na ta tarjingal ki ni so de ki te gawe kalong ka scholarship pi ketika scholarship di apply bun kena kinyo ni orang ki pe pinwan kelas ni pinyo scholarship nrai kendalaya apply ki kisah udah harum dan kawan ni condition dan kali wadah bukan apa nak kimdan ada harus tengok kini chan ada harus rasion sausin umlong dirado no dia bukan kena kimyo ya kas question tu kita consider ya ke fees kejuki jadi hanta bagi bukan kena kimla ban siu ya ke fees juki bat kimla ban ya apa ki kenu jingek ni pan yang ru kan long ko e nama ba haying asam ru kyong imen ba kyong bedok ka e than de ra kim yo kan jimbalan le kan chitong lagi de ta dau kan to dau kan put ma mda ti ni badan ni telong ni lam ita tingi bijlo lagi bakin nang wan lang wan sase pada din de ta dau ni tu bi bubun ko pas bikin nang ni pus ki ba pas bikam ru hadum tak ki pa yesi yo ba ai fis chuki ngisha Jadi ini sekitar sibit chan kiwan itu teman dan jadi, mapilih bawa nami interview ki, ni ada buku gitu. Tapi kena kebang dan lah, kenika school kenika college ni kalau ke kabu nang kacang ki, mangi dan hani ya kaban era ya kebukum kita. Kaski kerpan ya tinom sendor jongkalawe, jinglen labi jovki, ban kelep nyimdai.